ebile le go senyega. A re lokišeng dilo, re lokišeng mabaka ga botse. Ke moka ga gone bothata ngwanesho, nna ke no rata go no itetela moruti ka se fela, gomme ke sa lete moruti ka se fela. Prof, ga ke tsebe gore mo metsotsong e masomepedi fela go etshola go ere ya lesome, ga ke tsebe gore re topa mo kgaitsedi ya rena a išile go gona goba re bereka jwang, ga ke tsebe mo ngaka o tla nkeletša gona fao. Ke na le tumo ya gore o ka re ba bolela ka mo ke ne le tumo ya gore o ka re kgaitsedi a ka no e thoma mola a re botjang gore ke mang wa ga mang o tshwenya keng gore le batho ba kgone go thoma le yona ba kgone go ikwishisha gobane ka mola thukong ya mafarahlahla be re ne le bothatanyana mola e le gore ke batho ba felang ba re thusha mmogo le batheeletši ba motse community radio station. Re ya leboga. Ya kgaitsedi ya ka o ka thoma ditaba re go kovuela kgaitsedi. Thobela nna ke nna Esther wa ga Mashilwane. Hlaboša lentšo gannyane o tla bo re thagile kudu. Thobela nna ke nna Esther wa ga Mashilwane. Ga gešo ke magana le mmušo mara nna ke bile gaphamadi. Ke na le bothata ke tshwenya ke tokološi le mosegare ka moka e busy ene ke a kwa ge ntse e le busy mo bonna le mo ngwaneng ge ntse e le busy ka ene ke a kgona go bona gore le mo ngwaneng jwale e busy ka ena mara go thomeng ga bona e thomile mo ngwaneng le gale e thomile mo ngwaneng a lla a go elela a kitima mo mpeteng le be re dula gona a gone mohlagase jwanong tabe ke gale e re tshwenya like e thomile mo ngwana a kule nako nngwe sa le ra tsamara ya gone ge re boa ka kwa ngwana ba itse go hlapologa ka kwa ngwana a re o kwa bohloko mara nna ka neteputse gore mohlomongwe ka re ke nako ya matsetse ka neteputse gore mohlomongwe o na le letsetse ka tšea ngwana ka mmeya mpeteng ka maapola ka tšheka ke bone selo nambile o bontse go ya ka re batho ba gore re fela re ya kgonyeng tšatši ba eme gona gape a bušeletša yona ntho eo ka mo tšheka ngwana ke fela ke re ka mohlapiša ngwana o na le gore a lle a dumele o a lla mara ke sa kwešiše gore go diragalang cause beile gona e sa re nanabela re sa be ra kwešiše gore go diragalang ke gale ntse re tshwenya godimo ga masenke go kitima like dilo mo godimo ga masenke ene le nna gape ka mo morago nako nngwe ke na le go fila o ka re go na le ntho ke e beputšeng ke fila o ka re go na le ntho ke e beputšeng ka mo moragaka sometimes gore gona mo go nna ke tlo kwa ka meriri ya ka ina le gore o ka re go na le motho a engangang ditsebe tše ke di na le gore di mo e hamelela gantši le gantši ene mo mahlong ke na le go fila o ka re go na le something se ndutše mo mahlong ke nkile ka lemoga gore ntho o ka re e tšhaba dilo tše di fišang so ke na le go tšea tše ke di tšeang ke tšhatše like mo dintšheng tšaka ke tlo ko ka re ntho ela e tlogile cause ntho e na le gore e re tshwariša boroko e šetše e fihlile go ne tshwara ke borokonyana snacksenyana wa robala ene re tsoga re lapile o ka re be re rone dilo like so like re hloka khutšo go boima ka nnete ene ngwana o na le gore ga a robetše ke na le gore ke mmona ya ka mo le ka mo ke tšea letsogo la ka ke a beya mola e ba le hit mo letsogong la ka ene la oma ke nentšhe mara ke tlo feletsa ke le botšhetša cause ke kwa bohloko ka baka la gore ke a tseba ntola e a diragalela mo bona ke sure okay o le ngwana ke fele e ba busy ka ena so ke gapeletše gore ke lebe mara ke a kore la so ke nentšhe ene nna tšatši le leng sana ga diraga gore ke ko kare ke kwa go fiša like mo maotong kore go thomile mosegare ke kwa maoto ka a hlohlona ka mo fase ke re bone go diragalang go ba late maoto a la thoma go gakala ke kwa kare o kare ke mollo mo maotong a ka mara ke sa tse gore go diragalang
like mo showang ka bomana ene ga thoma wa rakala kudu ka tšea metsi ke tšhela ka gare ga sekotlelo ka tšea maoto a laka ka tsentšha ke tsentšha gaoa gape jale ke thoma go swa ka nnete ke thoma go duluga ke a hlobola jale ke thoma go apela diaparo ke lahlela ko awa ke a kwa hitela ya awa ya oketsega mara hite e tsamaya e ya godimo e tsamaya e tla godimo ka renyaka go ya ka mo sethong sa ka ke thoma go lla jale be ke sabe ka ba le ngwana o monnyane ke sa le monnyane ye di direga ke le monnyane ke thoma go lla ke a kore ke a swanto ke mollo mara jale gore jwang a ke tsebe ke thoma go yena ke a ka melekamo ke ra ikgona re ke rapele mohlomong go tlo fokotsega ke re ke a rapela awa mollo le bile ka re thoma go ba wes jale ke thoma go lla ngwana wena wa mpotsiša o hlalefile go botša mama ke eng mama o llelang a ke a mo gomolela a ke mo fetole ale ke a kore hite e thoma go gakala gale pula e tlola pula yana ka maatla bjanko sorawa ka tswa ke leso ka ya ka ntle ka fihla mo puleng ka ema pula le lantšhele cause ke nagana gore mohlomong hite e tlo fokotsega cause metsa la pula a tone ka ema kore yangasha ke ntse ke rapela yangasha ka bua ka tsena ka mo ntlong wa hite o motshwana ka le mohlomong re ke tse raprapa ka tša dilo le go feta le ke thoma go lapša ka moka ke rapetse nako telele mara go pala a mafelong a modimo a gaogela hite le ya gomola so like nako e ngwana ngwana ke kgona gore ke re ke tswa like ke feta ka standing se sengwe mo gona ba go saba ga ba le gate mo be ke dula gona standing sa ke re ke tswa mo ke tswa ngwana ke gore ke ratile something like ntho ke go ka re tsana ka mo lotong la left ke tshware ke rapela gona mo ka mohlomong re rogela metsi go ne mo ke reka metsi bona ke go re go tsena something ke eme ke rapele gona mo natseleng ke rapele ke go re ntho e tsene mara jwale e nyakwa godimo ke rapele ke tshware gona mola awa ke mo ka nthoela e bo ka re ya fokotsa mara ke ha gore ke a swa le tlo dula le hlohlona luto leo and then le gona tšatši le lengwe gona ka lora like ke lora ke faketse kore ke le ka bolela mme ngwana ka wa mafelo mo go bana ba ga bommaka ka mmotsa ke re jo gape nthwela e thomile nto ya mohuto sa le yantira e thomile gape a raowa tšea letswai o dire so okay ka tšea letswai leo ka dira ka mogowe so yena motho ga ke tsebe gore go tlile yena straight gore jwang mara ke kwele voice a motho a ntate mara ka palela ko go kwa gore voice ke amang cause o irile a re ga e tla tlo dira tše yena a di dirang a fihla a ke re a ka mo go nna ke thibile o ile a sega o segile a fetša re awa ke tsere nakonyane telele ke ntse ke dira gona ka mogo mara feleletša e setlhele sa bereka tabe yaka ya letswai ntho engwe le ngwe e ke e berekišang mapele ga etsedi tswai le o riang ka lona letswai le be ke le tšea like ke nyaka lešela le lešweu then ke tšea letswai lela ke le faka ka mogare ga lešela like ke dire o ka re ke daipa ka lona like sethong sa bosadi jwang ka re letswai la baba mona la baba mareng ke re ke le faka ka gare ga lešela o ka le bia so la baba okay and then like ke berekišitše nakwananyana vele e setlhele e sa kgona gore ka mara e tla ka sa ka morago e ka bone gore o thibile e tla ka sa ka morago so like ra pusha mara go le boima ke a fela a se mmele wa ka okay ke a fela ke a fela a se mmele wa ka ke no lose weight ene le ngwana o wa ngwanyana le ena ke motho a ne le mmele o no fela le ena re lose weight ka moka a go be monate ene like a ke tsebe gore ke tla reng o boima ka nnete cause ye e tsena maotong like ke go ka rona le ntho e ka reng yang go ga madi the more ke lose weight le go feta ebile kore e ngo ga madi mehlele ngo ga madi msegare le bošego ngo ga madi le ngwana le yena ke feletša ke bo montshontsho ebile go njwa le ke ka ono kore ke tsama mo tseleng batho ka moka ba no jika ka nna ba putša motho gane go diragala 1 2 3 o ba ga botse
1 2 3 ke mothola o ka re o gamegile ga o kwešiše gore go diragalang ka nna like ene ke bo montsho ka re ba jere motšhidi bankapesa ke tsebe gore go diragalang then ngwana o wa ngwanyana ke kgala safara wa safara ke mo lebeletše ke a ekwa go no ntho ke sa ikweng mara problem ke gore a ke tse gore ke tlo mo thuša jwang a gone gore ke lekile ke tlola ka dilo tse bong gore tše di a fiša se dilo tše o ka tlolang ka tsona mmele cause ke nyaka go di tšhireletša ke le ka le mo gore ntwe e tšhaba dilo tša go fiša ke tšhatša di-vix ke tšhatša kore ke mehlolo diparafene berekiša di-spirit e tšhaba dilo tše di fišang ntweke and ke a kore ntwe e tsena mo mmeleng wa ka a se ntho e one a se ntho e one go na le ntho e dirang mo maotong a ka ngogang madi go na le mo maotong a ka menwaneng sort of ka something ka re sa mpompa like ka re sa mpompa and like dihlabi tše di ba mo mmeleng wa ka di na le gore di betha ka fase ga letswele kere di betha pleke ka moka ene bo go na le engwe e be e ntshwenya kudu ke e be ke tima mo mmeleng wa ka ke e lebeletše go se nento nka e dirang ke a betha kore e ketima ke betha mo e ketimang gone ke time ka moraga ka mo mmeleng a ke tse ke tla re mogaretswane ke a ekwa le ge e ketima mara go se nento nka e dirang a ke tse gore ke tla re mogaretswane mara be ke tshwenya ke ditšhita dingaka sometimes ke nolora like ke e bona e tsamaya go ne le mosquito net ke bona e tsamaya mo go mosquito net ke e bone le mo mafelong mo like mo maotong a rena ke bone tsamaya mo godimo ka tsoga ka pele ke tse ka re ke tsoga ka e kry-a e le ka mo dihlogong tša rena mo dikobong ka emela ka pele ka rapela e tšhabe mara e tee ke feleditše ke kgonna go e bolaya ye nngwe ka palela ko go e bolaya so tšatši le leng le gona be ke bolela ka phone ke bolela le someone so ke le busy ke bolela ka phone be e le bošego ke kwa loto la left o ka re ke tsamaya ke dilo ka re ditšhontšhwane gore ke tla re ke mara ke dilwana tše dintši di a nyeuma mo lotong la ka ke re jale tše di ntsamaya mo ke rela motho ke bolelang lene ke re go na le ntho e tsamaya mo lotong la ka go left ke kgopela gore at least ke bone gore keng ai ke fela ke le thinta wa dropa nambile ke nyaka makhura transformer ke tšea makhura la transformer ke a tlotša ke ntse ke sa ukamile go tswelela segwago ka mofase ga mpete sa feta go na le di-crate le leng ke le beile ka mo ntlong tsena ka ko fase ga di-crate se fetša go tsena go tswelela noga ke nyane nogeke bale ebile ke a tshoga ke re noga ka mo ntlong segwagwa ebile go tswelela noga nambile fetša mo ka bitša someone a tla nogela re paletše ko e bolaya ke noga e nyane mane mara ya tšhika ebile be sa dulišege ya feleletša e tswa ka mo ntlong ke dilo tše dintšhi tše di diragalang tše dingwe bile ke a di lebala kore a re robale go gongwe o kgone o ka re nako ngwe ke kgona gore ke re ke shopong ke bošego motlho mongwe gone something se ke se nyakang re tswe ge go na le ngwedi ge ke lebeletše kwa ke na le gore moriti wa ka o ya ka mothokwe ke lebeletše kwa ke tsamaya go ba le ntho ngwe re lebelela pele ke lebelela pele ke bona moriti like ka mo godimo ke bona like selo se se telele ka mo dihlogong tšaka ke eme ke tshoge ke rapele ke rata gore ke rapele awa ke lebelela gape ke se ka bona selo nako ngwe re dutse ka mo ntlong mohlho mongwe ke le busy ke re ke bala baebele mo bošegong ke tlo bona moriti like seriti se segolo se gore feke se sentsho se gore feke awa ke re mohlho mongwe a ka bona gabotse ke eme ke lebelele gape ntho ele e boe gape re feke a ke emelele ka pela ke rapela go rapela like ge ile ka mo go nna ka mo moraga ke a ekwa ke na le go e bepula ke a ekwa moya ola wa kwagala wa fiša go dutse mo godimo ga ka ke a kwa gore o gonjwalo o gona ene ke tlo kwa le mo dihlogong di tsebe ka moka ke a kwa gore moya o gona ka mo go nna ga e tšedi yaka o kompotšemo o dula le mang ka gae nna a ke dule gae go dula abuti wa ka le mosadi wa gage le bana ba ga ba babedi ke eng lebaka le le dirileng gore o se ka tlo sa dula gae ke no tsamaile fela o a tseba gore o sepela gae o ye go dula malapeng o se wa laela medimo wa geno dilo tše dimpe
the spiritual husband di kgona go attack moroba because a o ne tshirelejo mo dutšeng go and then batswadi ba gago ba kae nna ke godisitse ke mama o hlokofetse o hlokofetse ne 2014 or 2015 ona mo a ke sa gopola or 2013 a ke sa bona okay ga e ke kae ga geno ke kae magana go busha lapeng la mmago le papago papa gona le godisitse ke mama okay mama le stepfather mama le stepfather ke yena papago a gona bothata o kompotse mo gaetsedi o ne mengwaga me kae ke dira 30 ka di 29 tsa July ka bana ba kae ba babedi okay dilo tše di thomile go attack-a neng o le kae dilo tše di thomile go attack-a ke le mo standing saka stene se sa gago se o tenyaketse sona a butia go a tseba go ba senyakile ke boyfriend ya gago senyakile ke nna le boyfriend mara a butia ka wa tseba o nyetswe okay o bona la o le motho go tsena kereke why o te phethela ditaelo o sa e kerekeng ba go phethele ditaelo a ke te phethele ba ke kwa mogwantse o re ba go fa letswai o tšea divembela ke ra o tšea divixi o a tlotša why o sa e kerekeng and then ditaelo tše o kreye motho wa kereke ge dilo tše di go attack if possibly o ye go dula kerekeng dilo tše dintšhi tše ke di berekišang ke tša kerekeng like mara ba di mixa ke re le go di vaselina santse o ye kerekeng ba ge go kgonagala e ya kerekeng why ke re o ye kerekeng kgaitšedi nto mathomo o dutse mo ga geno ba sa go tsebeng ke number 1 wena le boyfriend ga la nyalana badimo ba lena a ba tsebe selo ka taba ya go gahlana ga lena le dutse mo le dutseng gona o atheka ke ditokološi o atheka ke ditšhita dingaka o atheka ke dilo tša mehuta sa le ka ba le story sa go swana le sa gago ke bina ke maganyaka ke go roša magolo matlala mosadi o mongwe a tlile le ngwana wa robala ke legwepane and then ke ile ka tshepe go fitlhelela mme o lampitša re bona ngwanaka ka kry-a ngwana o sethong sa gage sa bosadi go bulegile lešoba go ba ka mokgwa so ka kwešiša gore nto mosadi wa e bolelang ke yona she then ra mo thuša so go bolela so ke kwa bohloko gobane dilo tše di so di gona di a kgonagala and ge di fetša ka wena mma di kwa o kare mo go mma a re sa kwa nto re nyaka di a ketima di tšhabela mo labaneng so kerekeng gare ga diporofeto tše ba beng ba go fa tšona a senke ba go botša gore motho wa semoya ke a tseba thokolosi bontši e thaketa motho wa go ba le ditoro motho wa go bona motho wa go nagana dilo tše di botse a ene taba le motho wa no phelang bophelo fela because thokolosi ke phoofolo ya seriti sa bahu ba ba tsošwang ba romelwang go atheka maphelo a batho a se nto o ka reng o tlo dila le yona le kgono o walwa le yona ya be ya fela le kgono a se papadi ntho go swana le so mara ke nyaka gore pele re ya go tšwela pele le ditaba o kompotše se se go ntšhitšeng ka gae ke eng kgaetšedi yaka ene ke kgopela o mpotše nnete go swana le ge re go kgopetše le mathomong gore kgaetšedi re kgopela nnete wa bona go ka mpotša nnete gore lebaka le le rileng gore o tšwe gae ebile diphapano tša bana ba motho ebile diphapano tša gago le mme ke kwešiša gore wena le boyfriend le ka se ye go nyaka stene o sa le monnyane o sa le ka gare ga lapa a butia le gona ntle le go rakiwa ka gare ga lapa la notsamala go tenyakela motse wa lena o se wa nyalo a go ne phapano ke no te tsamaetse tšela tša gore re thomile re no dula like ke dula room I mean yena a dula roomong re fela re bonana ga fihla mo leng gore nna ke no te tsamaela ka dula gona mo la roomong le yena then jiki ra nyaka stene okay o thomile o te tsamaetse o dutse roomong potšišo ya ka she ge o sepela o dula roomong ba geno ba rileng ka tabae ba re selo o bo ba thieletša o ekwa molao wa ka gae o sa ba tshwenye ka selo
go be ke sa ba tshwenye ka seno. and then ba no dumellana le wena o tsamaye o bote nyakele stene. Ba tla reng? Okay, a gona molato gaetse mpotse ge o a sokola Shifa monna o kae Bo sepedi. and then ka mola o dutseng ka gona ke ga mang ka gore o nyakile stene le molekane wa gago go ntjwa lo shetse no no se ka mola o dulang gona ke ga mang Ka mo ke dulang gona ke ga auso mongwe ke tsena le ena kereke ke ile ka re ke bone gore ai dimpša di a loma ka nnete ka ra wa ke tlo losa bana it's better ke go auso ke mogopela gore re ke tswe ke dutse ka moke le kua o tšhabile ke tšhabile go e bile boa ka nnete mara mpotse nnete o tšhabile eng gae go šala o ya rumong dilo tše di thomile go atheka kae wa tseba nto bohlokwa gaetse di aka mo ke gore re santse re tseba gore lo tše di go thomile o le kae because bohlokwa ba thokolosi ke pleke ya mathomo mo e go lateletseng gona re ka leka go entšha mo mmeleng wa gago mara tokolosi pele e ya theka motho e ba le legae mo e dula go gona ge e le re go thomile ga geno re santse re ntšhe mo go wena re ye go tloša le legae le e lego gore e dula go lona e lego la geno ene ge e le re go thomile mo la steneng re santse re ye steneng re ye go bona gore na ntho ge e šala e go thoma mo le steneng e agile kae ka mogare ga stene that's why ke botšiša gore na gae o tšwele jwang cause re tlo founela buti yago a re nyake a bolele statement sa go fapana le sa gago ke nto re sa e nyakeng mo moyeng re duma gore ge molli a tlile mo a re botse ye le nnete and then e tsamaelane le statement se re tlong go se kwa gae but o ka kry-a di-statement tša lena di le different re thoma go ba le problem because di thoma gore jela nako and re thoma go bona o ka re mo o tlile mara o ne papadi ka gare a ke tsebe malome ka kapa a ko go leboga Moroka kgaitsedi ka ke a leboga tša dilo tše di mo go tshwenyang ke department ya Moroka o tlo go thuša nna ke nyaka go tsena tabeng ya bophelo in general le wena Moroka o boletse gore re tlo founela Abutago ene Abutago ge a ka tla re botša ntho e leng gore e fapane le ye wena o e bolelang re tlo ba le problem because re go kgopetše gabotse gore re kgopela nnete ene ge ke go lebeletše kapa ko go theeleditše ngwanešo go ne le go gongwe ga o bolele nnete especially tabeng ya gore o tšwele jwang ka gae lebaka ke gore motswadi o hlokofetše ga geno go dula Abuti stepfather sky o ile kae like nako ba boloka mama ke mo qinne mama ka sa ba hlokofala o mma go hlokofetše stepfather ntše e se le karolo ya lena alright go lokile ngwana gešo o tšwele ka gae wa ya go dula roomong and then ge o dula roomong wa ya boyfriending wa nyaka stene le boyfriend ya go tlogela ge boyfriend e fetša go tlogela wa bona gore di a boa mo o nyakeleng stene le boyfriend gona right and then wa shifta ke nepotsišo ya gore why o sa boela gae after o fetša go kwiša re bophelo bo ba boima kudu le go namelela go feta tekano ko roomong ko wena o beng o dula gona go fitlela ebile sebakeng sa gore o kgethe go ya gae wa kgetha go tšwela pele ka leeto ga ke nagane gore go na le ngwana wa ka reng a teketlile ka gae a dutše gabotse a no tsogano ya go dula roomong ga ke nagane gore go ne le ngwana wo a ka reng ga a palela ke tša roomong sebakeng sa gore a boele ga yena a go nyaka stene le boyfriend e leng gore ga ya monyala ga ya montšhetša selo ge boyfriendeng go pala ga a swantše a boele gae a tšwela pele ka leeto go diregileng kgaetšedi yaka re bee mokganyong gore ntwe e dirang gore ge o thatafalelwa ke bophelo ge o swanetše o boele gae wena o tšwele pele ka leeto o se ka boela gae ke ngwana gešo
a le ntshwere mara be ke sa rate gore nka bolela ka taba tša gae mara o swanetse ngwaneso o bolela ka la tsona mpotšiša okay go tsweng ga gešo like be re no dula re ilwa like re no dula ke mothonyana go fela pelo wa no re ke bone gore ai ke no tswa ka tsamaya so like ke na le ausi be re rata gore re no lwa like yang a theka wa seleka e seaparo sa gago disendise sa kereke so nna ke no fetša ke tsamaya ga tse diaka re fetaba re ikwe le motheeletši kua ga ya go ko potšišwela malome ka kapa go botšišang e arabe gabotse o e nabiše then re kgone go go thuša o tswile jwang gae go tsweng gaka gae ke na le ausi okay bo go direga gore re no dula re ilwa nako e ntšhi ba kgona gore like a kgona go kentšha taba ya kereke like a rata gore like nako e ntšhi ba rata gore nna ke berekiša mama mo kerekeng e nna ke e tsenang like dilo tša go tshwana le tsone tšeo berekiša mama mo kerekeng e o e tsenang seaparo seo se bjang mo lebotong seaparo se a se gabotse like dilo tša mohutowe jano nna ke motho wa gore ke bone gore like o kry-a gore mohlomongwe nako ntšhi e ba kgone gore a lwe le nna mohlomongwe ke sa nyako mo fetola ke re ke sesi a kgonong a theka nlome ka mo morago like dilo tša mohuto jwa nna ke motho go fela pelo ka pela ke bone gore nna nka se dule mo ke kaone ke sepele like nako ntšhi ke reke dijo aowa o tlo no re o tsamaile mohlomong ka mo kamoreng yaka nke re ena na kgone gore ja dijo tša gago noši le nna ke tlo ja tšaka mohlomongwe nna ke reke maybe se ke se rekileng ka nako ka ke bereke yona nto ya mafelelo ye ke rekileng a kgone gore a tsene ka mo ntlong ke tlo kry-a go thotse disepe mo fase a tšhetše a tsere sukiri a tšhela ka gare ga bopi like dilo tša mohuto nako ntšhi o kgone gore ba ne le boyfriend okay boyfriend a ke tse gore ba bolela jwang ke motho o ka reng o thwasitse okay a ke tse le buletše jwang le kwane jwang goba ke yena na motšhela moya okay nako ngwe nna ge ke bua ke kry-a lebota le letletše madi a dikgogo nna ke gona ke khile ke sepetše ke kry-a lebota le tletše madi a dikgogo like mo fase o ka re a ke tsebe ke magala eng mola like dilo tša mohuto ke fela pelo nna ke feletse ke tsamaya ene le yena a butaka nna ne kgone no re lweša ka moka like mara a ke tsebe le ba ba kae ka gae kgaetšedi yaka ga e re 5 le 5 ba le phelang go njwale and then ba bang ba kae bona ka re ke kwa o re ka gae go šetše a buti le mosadi ya gage le bana a butaka o dula o mogolo o dula motsia o dula motsia o dula gona mo motseng sorry gona mo di-RDP ka mo di-RDP and then ba bangwe o mongwe o dula gapha madi and then o mongwe o šetše ka gae then a o sa ka no Rustenburg so lena le makgarebe ka mogae le ba ba kae le ba babedi ke yena o beng o dula o elwa le yena wa leng Rustenburg o nyetšwe yena o nyetšwe and then ka baka la gore o be o elwa le sesiago o sa lwe le batho ka moka nto e dirileng gore ge sesiago a fetša go ya Rustenburg o palele ko go boela ka gae ke ke ne le go ya mara jale ke šetše ke tlwaetše gore a ke sa dula gae mara wa sokola kgaetšedi yaka ene o sokolla nageng mo e leng gore ga o ne protection ya selo because sa mathomo go ra gore o tswele ka gae ga wa tswa ka tsela e right that is why le motswadi ya gago a palla go ba kgauso le wena ga o ne tšhireletše kore ga botse o no ba le feleng that is why moleko o mongwe le o mongwe o no go atheka ene o tlaišega ka mokgwa o tlaišegang ka gona se se go ga a sa le gona ka gae and then wena le ya buta go galelwe wena le mogadi wa go galelwe ke be ke duma o ka reng ke be o ile ge o la fetša go sepela o lwan le yena ka gae and then wa boela ka gae ngwanešo and then wa bona gore a buta go wa leng ka gae
o tla go thuša ka eng mo bophelong gore o kgone go tšwa mathateng a o leng ka gare ga ona because go nwe ka mokgwa o sokolang ka gona o sokolang strarateng go tla diagalang ge o ka tlhokofalela ke ngwana kowe go tla diagalang ge go ka tlhokofala wena kowe re sa re gore di ka direga mara re bolela ka bophelo bo e leng gore dilo di a direga mo bophelong nna ke tlo go kgopela gore ka gare ga thušo ye re tlang go thuša ka yona re go thuše le gore o boele ka gae okay and then moroka tša ditokološi tša dilo tša go nyanya madi and then ke kwele o re tokološi e ile e sa tšo fetša ka wena go a tšwelela lentšu le lengwe la re o moga jaaka ke kgale ke sa go bone so seo se mpotša gore ga o tlaiše ke tokološi ye tee kapa ga o tlaiše ke moya o mobe o mo teng meboya ye e kgobokane mo go wena ene gopola gore meboya yeki ge ilwa e ba ka wena e tlo lwela mo godimo ga gago e ka se lwele kua ntle and then wo winneng wa boa wa tla wa tipsina ka wena e tlo lwa mo mmeleng wa gago mo ka baka la gore dilo tše ke ka moka ga tšona di iphepa ka wena ke and then ge di iphepa ka wena e kwa ge ye nngwe e sa tšo fetša ye nngwe e re moga tšaka jwale yela e leng gore be e sa tšo fetša ka wena yona ke eng le wena ene e mpotša gore ye e go bitšang moga tša yona ba go nyalantšhitše le yona ya e ka ba ka mokgwa ka re e tša re fetša go bolela gona ka mokgwa ka bona šitše ke apere pheta e red and white like ke tseba re ke bolokwane gore ba re keng ke tipone ke apere yona a ke tsebe gore go rela gore ya re ke boele ka mo wena moroka nna ke nagana gore ke gabotse sesiwe mpotše mo ditaba bjana o bona la go betše mo kgopolong go ne le ntho motho wa monna a ileng a go dira yona e bohloko motho wa monna swana le go bethwa go gapeletšwa go tsenela koboetee ka kgang ke eng nto e go kgopišitšeng ya ke re ke tsela renga like gore motho a ka tsenela le nna ko bongete ka kgang sa le a direga mara gale mama na sa phela and then o ile wa deala jwang le situation eo ke no e fiti mara sa le bankiša tleliniking bampotša motho a go katana ka re he a senka no nkata mara yena nang go baditše cause ndampetha ka Chaspera ke eng le wena motho like be ke no mo kry-ile tseleng tšela tša gone gore ba re ra tsamaya like ke bošego o fetša re fa di-statement tše pedi monnong o re ile ya direga mara a sanka o fihla tleliniking o ba boditše gore a sanka ya direga ntho ke re nkile ya direga mara a senka tsenela tša thobalano le nna go diregileng gore ile ya direga like ge ke re nkile ya direga ke nyako fetola a buti moremo gore like sale a ba gona motho sala nga theka mara a senka kgona go ka nkata gape professor o botsišitše potsišo ya gore ga senke go ba le motho a ileng a gapeletša go tsenela le wena tša thobalano na so ge o re ile ya direga go rena ka moka ga rena re go theeleditšeng go ra gore re itšea gore go ra gore ke yona ye e ileng ya direga gore re ke šaeditše polelo sesiwe a ke go tsebe nne mara ka mogoko go kwang o ka re bana ba gago a se bana ba papa motene o ne papage o ne papage o bona la o go betše wena ene o go betše moyeng ene o kwele bohloko o kwiša ke batho ba banna ene wa tekwa go fetola kore wa bolela wa ema wa bolela wa ema go bontšha gore mo go ne le ntho e leng gona mara mo gongwe yeo o tla mpotša yona re se mo radiong ka gore ke bolela le batho everyday ba go swana le wena ba bomme ke kgona go tseba gore ge mme a dira ntho so go ne le ntho so ileng ya direga mo go yena cause ke kwa le dikarabo tša gago that's why ke go botšiša gore sese go na le ntho ileng ya direga empe mo go wena na
onkwa ke a dikwa. so ke nyaka go tseba gore e gona go ba ga e gona na and ge e le gona e le gore e gona a e kgone o bolelelega mo moyeng a ene molato re tlo tswela pele le tše ding cause o bonala o tshwenyegile kgopolong mara Moroka ke nagana gore mo re theleditše ke batho ba bantši kudu ba e leng gore ge e ka ba se gone problem engwe ya ka bengane le yona ba ka offera go mo thuša a ke fe motlhala gore ge e ka ba o gobetše kgopolo go ka ba le tsela ye e leng gore a ka hwetša thušo ya go lokiša tlhaloganyo ya gage gabotse wa e bona because dilo tša go tshwana le go tlaiša ke banna o le motho wa mme di senya mme tlhaloganyo too much dilo tša gore go be le batho ba e leng gore o kry-ile gore motho wa mme o ile a phaiwa thetho ka kgang di ne le go tlaiša motho wa mme tlhaloganyo ene ntwe profa e bolelang ka wena gore tlhaloganyo ya gago ga e gabotse e bona ke mang le mang ngwaneso ene ge ke go lebeletše le ge ke theeditše mo o fetileng gona ka ditaba tša gago go ne le mo e leng gore ke kwešiša gore o hloka thušo ya ditokološi o hloka thušo ya go boela ka gae and then o hloka thušo ya gago o ne o nnoši bana ba gago ba se gona ba geno ba se gona wena o ne o nnoši o na le mathata a mantši and it can happen gore tšeo o re botšang tšona ke dinyane dikgolo o sa di tshwere mo go wena ya wa tseba ke dumelelana le wena malome ka kapa because potšišo ke gore ga bosese o botšišitše sese potšišo engwe a tlala dikeledi ka mo mahlong gore na stepfather sa gago se kae stepfather sa ka nna ke tsebe gore o kae and then why ge re go botša ka monno o e ba so emotionally bile o e tswa dikeledi come on no like ke no ba ke tletše pelo fela o tlala pelo ge re go botša ka yena ge re go botša ka ba bangwe a go netapa wa tseba mo ke go na le ntho e tsamayang sese o ka se tle mo gare ga radio o sa nyake thušo o tlile mo ngwanešo o nyaka thušo ene wa bona potšišo re botšišitše gabedi once re botšiša potšišo ye walla ke eng ntho e stepfather a go kgopišitšeng ka yona ga kaka o go dirile eng stepfather sa ka like ntho e nkgopišitšeng ke gore like mama ka o ba juitše mara ka poloka ya mmaka senka etla and then ke yona ntho e go tlatšang pelo so much mo papa nke o re fe a butage mo nke re tle re ko ditaba tše dingwe tše e leng gore go ne ntho e tsamayang ya re kry a butage re ka kry a butage go ne ntho ngwe re tlo e hwetša motheletše re mo re boledišana le kgaetšedi ya rena ka mo o a bontšha gore go ne le ntho ngwe ye e leng gore ga e sepele gabotse ntle le mathata a ditokološi ntle le mathata a mohuta mang ke ne le abuti mo moyeng wa rra e re ke no tša sebaka se ke go dumediše ebile ke go amogele pitšeng tše kgolo go motse community radio nna ke le morwa motšha maubane ke tsama le professor moremi fa thobela le gona wa rra re gona mongaka ebile re ke no tša sebaka se ke go leboge gore o ile ge ba ofisi ya moremi ba leka go botša gore re tlo go hloka ka baka la mathata a kgaetšedi ya gago wa re dumelela gore re tle re boledišane le wena re ne le kgaetšedi ya go ka mo ngwanešo kgaetšedi ya go o tlaiša ke bophelo o tswele ka gae re mmotšiša tše dingwe tša dipotšišo go swana le gore ka gae o tswetšeng o swara molao wa lesa o swara molao wa lesa gone jwale o tladitše dikeledi ka mahlong jwale re tle ka mo wena re kwe se sengwe se tše e leng gore mohlho mongwe di ka be dintšhitše sese ka gae maitshwaro a sese ke motho wa mohuta mange go diregileng gore a tswe ka gae go diragalang bophelo ba lena jwale ka bana ba motho le phedišana jwang thobela a ke no re bothata ba kgaetšedi ya ka ke bo e le gore go tlheng gale motswadi a rena a sa phela be e le motho gore o ba sa nyako o theletša motswadi a gage a mogaleng so o ile a re go robala motswadi a rena be e le motho le gore be re re ka gore ke sale ke last born ya ngwanyana ka ga ge šundela
ge re mo fa molao wa gore o tshwanetse go phela jwang o ba sanya go thaetša motho and then ya ba motho gore at the end be le motho wa gore ge a sepela a ya di-boyfriendeng gona kowe e be e le nna motho gore be ke mošala morago ke mmotšiša mehlele gore o tsogile jwang mo o lego gona o tsogile jwang le kgone and then o phela kae lefaseng le lefe and then ya ba gore motho ke motho wa gore o ba sa nyake gore re tsebe mo a lego gona o le gore o phela le bomang kae le gona ka nako e feng then ya ba gore ke ba motho gore bele kile ka re be ke gone gore ke nore mo baneng ba mmaka moka be ke na le gore maybe motlhamo ge go na le gore o tswa lineng be ke le ka gore nka e tsena ka bogare ke kgone ba kgalema ke ba beya fase but then ge le o be le motho wa gore o ba sanya ko botswa selo and then ke re ge a ya di-boyfriend ke mmotšiša gore o mo kae se yena a be a mphetola sona e be le mantšu a gore o nyako tseba eng ke eng se wena o se nyakang wa lentšhetše morago so ke re aowa wena ngwana gešo ge ka ba jwang kapa jwang ga ba taba efe kapa efe so ge le nna ena a ke gane ee re ka no lwa re le bana ba motho but then ge go na le seo re se ta go tlhagela mo lefaseng then re ntse re le gone swantse re tsebe so ke kgopela gore o ntsebiše gore wena o phela kae o dula kae le gone ka ge o tlogile mo gae so ke ge a tlo kry-a lesogana tsoko le rena a dutse le lona gona ko o ba ileng mo a beng a ile gona ke mmotšiša re o dula kae ka engwe nako be ke re ke kgone gore ke re ka mo founela a se ke a nkaraba ka engwe nako a ndrop then ge ke mo kry-a mo gongwe ke change number phone ke mo founela a nkarabe ka la gore wa e lentšhetše morago na ke mmotsa ke re aowa nna ke nyako tseba mo o leng gona so go sa se go ka tlhaga dilo tše mpe then wena o sa re tsebiše mo o lego gona re tlo o tseba jwang na then ya ba taba gore aowa gona ka mokgwa re kwana re bolelang ka gona mo difounung then ka engwe nako no bona šetse ke fitlhile mo a lego gona le ge a sa ntsebiša o dula kae ge ke kwa ka batho ba bolela ne ke tšaka ka matsapa gore ke be ke fitlha mo a lego gona then ke mo check ke mo hlole ke bona gore o phetse jwang mo a lego gona and then aowa re fetše gana moo and then ya ba taba gore a change gape boyfriend na a dula le yona a e tlogela a dula le engwe gape then yena a dula le yona gape e nngwe ke kwa a e re ke dutse kae then mo ke le gona ke sharp then a bolele so a drope phone then go direge se sengwe gape sa go swa le sona se sa peleng sa gore ge a dutse mo a dutseng gona a se ka re tsebiša gore dutse mo kae ke kwe ka batho ba bolela ba re ao motho o dula blacking so then ke mo surprise gape ke fitlhe koo ile a fitlha nako mo le gore o ile ra ga boa gae then ka re okay fine ka ge nna ke dula mo gae nako e ntši ka gore be ke re ke sepela and then madimo ba mpušila ka lapeng ba sa nyake gore ke tswe ka mo lapeng so ya ba gore a tla dula le rena then ga e tla ka a tlo dula le rena a usaka o mogolo o le gore ke first born ya mma then be e le motho wa gore o rata go lweša mo lapeng and then ka ge a be a dula gona kone a dulang gona ko Rustenburg mo gore o nyetšwe gona but e fela ga a nyaka go boa gae ke motho gore o kgone go boa gae a bua ka dintwa a dire se a se dirang a lweša then ga a fetse o lweša a sepele so ka mogo a ileng a bolela ka gona peleng ausa ka mo kgaitsedi ka re ausa gage ke ena gore motho gore na a kgone go lwešantšha ka nnete yeo yona be e diragala ke le gona mo gae ba ilo ba sa kwane ke leka gore nka ba beya fase but e fela o mogolo a gana ke mmotsa ke re ka gore wena o mogolo mo go rena ke wena motho o swantse go bontšhetša bophelo o re kgalema ge re tswa taolong so ge wena o dira dintlo tša mohuto a se tše gore di a amogelega then ya ba motho gore aowa ka nnete kgaitsedi aka ya ba motho gore wa ngala wa sepela a boela kae gona ko di-boyfriendeng then boyfriendeng tšeo tša gage then ga ntše a di change gona ka mokgwa o ke nyaka go tseba gore o dutse kae then a ba sa dumele nako ka engwe nako kry-a ke mmotšiša gore motho o dulang le ena ke mang ke kgone go mo tseba gore ka le lengwe la matšatši go ka diraga tše dimpe or motho o tla go utswa or a dirang so
ke gopela go mo tseba mara be se motho gore o kgona gore tsebisha batho ba gage ba lona a dula le bona so ya ba taba gore aowa ka ge yena a sa nyake gore nna ke tsebetsa maphelo a ke tla tswa go yena but then be ke sa gomole nako e telele be ke kgona go mo tsošetša now and then ke kgona go mo šala morago ke fela ke mo hlola ke mo tsošetša tša maphelo e ba gona ke tsebang mo a dulang gona go fehlelela mo lore o ile a feleletša krastene ka kgapha madi a dula ntse then ke ge ke ya go tseba mo a dulang gona ka nnete ke ile ka go bona steneng sa gage then mare fela boyfriend ya gage yona a senke ke no e bona le ka mala a ke tsebe le go e tseba because of be le motho gore a anya gore tsebiša batho ba a dulang le bona so ge a ntse a fokola ka mokgwa ke ile ka feletša ke tseba gore wa fokola a mpotse gore awa ke a phela gabotse ka nna ka engwe nako kora ke monyakiša mmereko gore at least le ena a se ka lebelela matsogona fela a lebelele tša mmereko gore a kgone go di thuša ka ge re ntse re le bana re nnoši ka moka so re sa kgone gore ka kgona go thušana financially and then ya ba taba gore aowa motho wena aowa o lebetse taba gore so yena o shapo maleng gona but go fihlelela mo lore bele o ile a feleletša a tsena ke bolwetse bo bo mo swereng ka se sebaka so ra leka go mo thuša re mo iša bathong but then a re kgone go kry-a thušo go gongwe gona re kgone go hloka mašheleng a gore ka mo iša pele mola le mola mo lore bele re tlo kgone go kry-a motho tlo kgone mo alafa ntho e mo tshwereng so ka se sebaka a seng ke kgone go tseba a se gale so a na le mo go nna ke ile ka mmitša a tla dula mo le rena ka re dula mo le rena ka gore a re tsebe se tlo go hlagelang se tsoere a o itekanela mmeleng so gope gore o tlo dula le rena ka mmitša and then a tla dula le rena o dutše beke tše pedi ka labohlano before ke boa mmerekong ka kry-a sepetše a se nka ntaele gore o a sepele o boela morago ka gore nna bekile ka mo gopela ka re gopela o tlo o tse o dutše le rena ka gore a re tsebe gore problem e go swereng e tlo go fitlhelela ka and then go le kwa nageng kwa re tlo tseba jwang gore o tsogile jwang ka gore re dula kgole le kgole warra a ke rate go tšea sebaka se ke go leboge maitapišo ka moka ga ona a wa tšereng go ngwana mmago se bontšhitše lerato se bontšhitše kwelo bohloko ebile ke bue ke go netefaletše gore kgaetšedi ya rena e šita le lena ka moka ka mo lapeng la mokgekolo le fihlile lefelong la maleba mo e le gore mathata a mantši a fedile ka go rialo ke kwa ge o re nakong tše dintšhi le mašeleng le be le a hloka gore le ka thuša kgaetšedi ya rena kapa lena ka tše dingwe la kgona go te thuša a ke bolelele for lehlakoreng la ka a ke nore ke nna motho gore ke rata gore at least ke leka ka mokgwa nka kgonang le yena mogomagadi wa ka gore re kgone go mo thuša but ka engwe nako kora re palelwa gore ka kgone go mo thuša sentse le rena re na le bana and then mola ke bereka ke nnoši mo ke nore ke bereka ke nnoši ka mo lapeng mo go nna le mosadi le bana so ka engwe nako kora ke palelwa gore nka kgona go mo afforda even le yena gore nka kgona mo thuša ka tše dingwe warra o kwagala o rata ngwana mmago kudu-kudu mo e leng gore ga o ne bothata ba gore a ka bua ka ga ya tla dula le lena gabotse a wena vele ka mo gae a seng ke gane motho gore a ka tla dula le rena so se be ke sa senyake gore batho ba nako engwe nako ba kgone go fetoga barara e be batho ba le gore ba bolela dilo tše dimpe mo bathong ka rena re sa dire selo then re ile re ba loketše fela but seo be ke kgone go se fetiša but then ke leka gore re ka kgona go phedišana re ile bana ba motho mo le re go pala gona be go pala but then nna ke ntse ke leka o ka re ke a di-ignora tša mpotso tše gore maybe tše dingwe ba kgone go thomela maaka mo bathong and then mara tšeo ke sa di lebelele ka maatla ke lebelela fela gore bona ba tsogile jwang ke sa buša ke go leboga gape pelo ya gago le botho ba gago go thekga ngwana mmago nke ke go hlalosetše ka kgaetšedi ya ka mo kgaetšedi ya ka jwale ka ge o hlalošitše gore ke motho o e leng gore ka bo yena
ga a nyake go theeletša motho o nyaka go phela ka mokgwa yena a ratang le go dia dilo ka tsela ya gage number 1. Ke nyaka go botša gore wa bona motho wa go tsamaišiwa le seriti sa mohu goba motho wa go tsamaišiwa le tokološi ga a te taole o laola ke yona e kgona go mmotša gore tloga mo ka baka la gore ge e thoma go lemoga gore motho mo a leng gona o ka re ba monyakela thušo and then thušo e ba monyakelang yona ke ya gore nna ke tle ke kgaogane le yena e molaela gore a tloge mo bathong bao a e mo e leng gore o tlo hloka thušo gona gore e kgone go tipsina ka yena e mo senyetše bophelo le tše dintši. So kgaitšedi ya ka maitshwaro ka moka ga ona a o a bolelang o be a laola le go laelwa ke dilo tše di mo tshwenyang gore a tloge bathong a tinyake a ne a nnoši gore dilo tše dintši di kgone go diragala a ne a nnoši a hloke thušo. So re tlo kgopela gore kgaitšedi ya rena a boele ka lapeng o dirile gabotse ga a nyakile stene a nyaketše bana ba gage ka baka la gore ke gabotse ge ngwana o mongwe le o mongwe a e baga gabo. Jwale re tlo kgopela gore a tla a boe ka gae and then moroka a re ga a thuša kgaitšedi ya ka le lena a le thuše mo e leng gore go a hlokagala ka mo lapeng la motswadi ya lena and then go tle gore kgaitšedi ya rena ge mathata a gage a šetše a apogile ba tle ba mo dirile mmereko wa gabotse wa go molaelela ka gae ga a ye steneng sa gage gabotse and then tšeo ka moka ga tšona di tlo nyaka moroka lebaka la gore re go founele e beile go nyaka go kwa gore phedišano ya lena le yena ke motho wa mohutamang jwale re di hweditše dilo tšeo ka moka ga tšona e fela re sa bušeletša re o be a driver kapa go otlela ke dilo tše di leng mo go yena ka baka la gore di mo katoša kgauswi le batho ba e leng gore ba lwela gore a hwetše thušo. Ke a lebogaga ke tsebe moroka gore go ne le mo nyaka go bolela le yena gona. Tameng a butile kae nna re gona ka go botse kudu gore ge ngwana geno a e ba le mathata o seke wa mongala o ikemišetše go ka mo thuša ke leboga magato ka moka wa tšereng o leka go thušana le yena abuti nna ke na le bothata bo bontši bo bona mabapi le taba kgaitšedi ke gopela o no ntlhalosetša gannyane gore go diragetše eng ka o kgaitšedi le papa o ba le gona ka gae magareng a gage le papa o ba le gona a ke gore papa o e be le motho ke motho wa gore o dula kwa toropong o dula Johannesburg so be le motho wa gore o ba fela a itla mafela a kgwedi mo gae a ihlohlola mma and then but ka nako ela motswadi a rena a bajo o ba se gona o ba sa tla senke a itla tlo mohlola total a senke a itla go fihlela mo le re ile ra mmoloka a senke a iponagatša e le gore mabaka a gaga gore a se ka teponagatša e bile eng a ke tsebe gore go ile mabaka be ile eng but then e ke gopolang e nngwe ya mabaka a gage le kgaitšedi a ka o ba le mmoe so be le e nngwe o ka re ba ile ba le dintwanyana ba le babedi but e fela se ke se gopolang ke gore papa o ile a feletša bolela mantšwa gore mantšwa a ke boditšeng ke ngwano a se mantšwa gore pele nka amogela like e le ngwana ka mokgwa a mpotšang ka gona so ka se tsebe gore tabakgolo ke eng so ya ba taba gore aowa monola modimo a tengalela a dula gona kwa senka sa bua mo gore o mo retše mantšwa a goreng a ke tsebe gona moo but then yena ke gopola ke ya gore ntate o ile a bolela mantšwa gore mantšwa a ngwana a mpotšang ngwana a ke tshepe gore ke ngwana a mpotšang mantšwa a mputong ntshware le gona seo se ke wa dropa kgaitšedi o retše tate wa reng bona senke ke morela seng okay abuti kore nna ke tipotšiša gore ge monna a rata mosadi wa gage ruri a ka palela ke go tla go boloka mosadi wa gage na kore ke potšišwe ke ne le yona gore na goba go diragetše eng mo e leng gore
Theresho papa o palla ko go boloka mosadi we e leng wa gagwe ene potšišo ya ka ya bobedi shi lene difounu tša gagwe tate difounu tša gagwe be ke na le tšona but a nke re bolela so ke sebakanyana re sa bolele le yena ka gore ke kwešiša gore stene se le dulang go sona se nyakile ke yena stene se re dulang go sona se nyakile ke mma ya and then tshwaro ya papa le mama be e se gabotse ka mo gae goba be e le batho ba ba ratanang go se ne molato mara nka nore ke a di tseba mara ke di tseba but e fela be ke dula le bona nako e ntši ntate be se motho wa go tla gae gafetša be e le motho wa gore ka engwe nako kgone go tsediša maybe 2 months a sa tle gae be e le motho wa gore maybe ona e tla gae morago ga nako motlha mongwe after 2 months or after 3 months but nako e ntši o ba sa boe gae na e le motho wa go dula kowe and then go fihle mo gore le ka poloka a senka eba go le nako e mma ba a senka a ite and then ka nako e tate le boloka mmago lena papa lena a se gona ba ga bo papa bona be ba le kae a senke go itla motho go fihla le lekgono and then ka ge e le gore ba bo papa ba tla papa ga atla go bona la e le gore go bile le ntwa goba diphapano goba go botša ba bangwe gore ba seke ba tla fao mara e be e duma gore ga botsie re kree difounu tša mogalabe and then e be yena a re hlalosetšang yona a re tsene kudu godimo ga kgaetšedi ya gago o na le bothata bo bogolo ka lebaka la gore o na le tokološi number 1 number 2 kgaetšedi a dule gae o tlhahla le metsi ya batho ene o tlhahla le bana so go moroba go kgaetšedi gore a wele ke meleko go moroba go kgaetšedi gore bana ba gage ba wele ke meleko go moroba go kgaetšedi gore a feleletša sepela le monyaka le sa mokree batho ba go swana le ba ba fela ba timela ka lebaka la gore ge ba sepela thokolosi e fetse ba botša gore sepelang gobane thokolosi ga e nyake motho we e leng gore o phela gausi le motho a ka mo thušang so gore o se sia loka be gabotse go tlo nyaka gore re šome ka thata pa gore dilo di tle di kgone go loka di be gabotse mo a go nyake go felelana pele mara se nna ke beng ke se kgopela mo go sesi kore sesi be ke duma gore kore wa bana la e kampotšeng nnete monna a ka sengale le gae la gage ba gabo ba ngala go tla go boloka mosadi wa gage ba no dula fela nna banna Theresho banna go be go diragetšeng sese ba gabo papa ba dula kae abuti ba gabo papa ba dula kae bo papa a ke tse gore ba dula kae but e fela papa yena ke yena motho gore o dula Gauteng kwa Johannesburg Soweto and then papa go ga dula Soweto go tle buang gore a no tseba a tlanya ke stene mo ke gobokwane gore ke kae magana go busha o stene se senyakile ke mma a di fela ka se ka ona go papa o ba njalo gone and then papa o ne bana ba ba kae le mama ai mo nka lo botsa maka ke tsebe yo ka benya ka motswadi ka nnete re be na tlo era bana so but ka gore na ke tsebe gore mang ngwana mo feng kwa mo fe a ke tsebe mo gona nka lo botsa maka ge papa thoma go dula le mama lena be le šetše le gona nka no re nna ke thomile go mo tseba ke ntšhikilo mogolonyana nka no re maybe be ke na le mo 5 years ke nako ke thomo mo tseba wena ge papa go a dula le mama go sesi bo le gona o bone nto ka moka tše di sa thoma wena le abuto le šiana ka mengwage mekae nna ke tsorone mongwaga mekae nna ke šalo mongwe morago sesi wena le abuti le šiana ka mengwage mekae go lebeletše 10 years 5 years 4 years 3 years ke re mo 6 years ge alright if o šiana le abuti ka 6 years abuti o thomile go tseba mogalabe a ne 5 years go ra re wena ka nako mogalabe le mokgekolo ba thoma tabatše go ra re wena bo se gona ene go no kgona ga lo ntšhia gore o ka no kry-a motho o re bolelang ka ena le papago so why wena o no thoma ka gore ke step father nna ke no tseba le step father like abuti o ka re o kgopela go tsena abuti
aowa yena o a leng a ke no re yena o a leng gona kwa Gauteng ke stepfather sa rena, and then papa wa rena wa nnete o le re nka no re nna le yena a usaka ra moshera ga a gona ka sesebaka re tse gore o ile a timelela thoko efe le gona. So o la yena re tseba e le stepfather sa rena, and then e le go a ke no re e ke papa a butaka le sister a ko mogolo a leng kwa Rustenburg. So ke bona ba ke tsebang gore ke papa go bona ba madi, but then ge le rena ba morago then wa rena o timeletša re tse gore o mo kae. ge ke theeleditše mo moroka e tlo re iša kgole ka gore ke kwa o ka re tate stepfather se ba bolelang ka sona o ka re be no ba mokgotsi ya mma fela o be a se a dia seno ene o be a ne bana ba bagolo le mma ke e bea gabotse ke yona and then ba babedi ba mathomo sister a ka le abutaka o ke mošala morago, and then ga a boa bophelong ba mama, and then a boa mama a šitšeane le lena. Alright, a re se keng ra nyaka mesepelo wa mokgekolo o ithobaletše ga moya ga gore ba le ka kgotso, mara ke ne bothata ba go bontšha gore gore a re ngwano ka ge a be a elwa le sesuola gore a re bana ba khepako ya bona be e tsamaye sepelelana mmogo le tabeng ya gore o mongwe o bakišwa papa ge o mongwe o bakišwa eng. O ra ite kgaetšedi ke nagane so kgaetšedi aka o mogolo ke motho wa go rata dintwa, so be le motho gore a kwan le peace. So a ke tsebe gore mo monaganong wa gage ke eng se re yena wa sepolana or go diragala eng ka yena. So ke motho wa gore le ge re kopane e be le motho wa gore wa re lweša most of the time. So be re dutše ka moka mo gae re kopane ka moka re feletše, but be le yena le gore ke motho gore na a tlhola dintwa. Alright, no. So e ya kwagala. So a re tabeng ya mafelelo abuti tabeng seemo sa ngwaneno se se sona se eme ka tsela ye o hlahla le metsi ya batho, and then o na le monna shuwe, and then monno wa le motsebe ge go ka riagala se sempe ka ngwaneno ka ge le re šetše le re o ne le stene, and then bana ba gage ba hlahla le mo ba robala ke dilo kore a gone bophelo godimo ga bophelo ba ngwaneno. So ke rata go mothuša mara nka se mothuši lena le segona cause go na le fomo e leng gore le santse letle le re saene le yona ya consent form ya go dumelela gore re mothuše ka kua gae. So ke santse ke re ge ke mothuša le bana ba gage e be ba bang ba ka gae ba le gona taba gore sesi a sepele a dule mo go nago le ditšhomi tša gage gona ga a ka hlokofalela kua ga bo ditšhomi ba tlo botša ba bolena ba reng ke ya mathomo. O ne le bana ba bannyane ga a hlahla le bana ba bannyane a tsena ka moetšwa bana ba ga ba gola go sasa ba tlo re ba ga bo bona ke kae goba ba tlo re mma go bona ke motho wa mokutamang. So re a kwešiša gore lebaka le gore le be gona le hlola ke taba ya gore o sepela le thokolosi o apešitšwe le swiswi, o sepela le meriti e mentšhi mo go yena le mogopolo wa gage mo gongwe o fela o affecta ke tšona dilo tše e leng gore di gona mo go yena, memoya e leng gore o tsamaya le yona. Mara memoya ye sesi le yena santse a tsebe gore solanka o sepela o tsena ka mo etswa metheo ya metsi ya batho ga e swane mo go mo o tlo feleletša go bala ka boyena, ene ka mo ke mokereki santse a tikilela phete ditaelo tša gage go be ga botse a go kgonagale. Sesi sekolo o feditše kae? O ntšhitše ke eng sekolo? Ne go pala ne ke se rata mara ke no go ntsha lo bono ya sekolo mara o bono re wa palelwa. O jikile kae? Ke tlogetše ka standard 7. Go ne ntho e bitswang gore ke abete santse o ye ka gore go dula so fela o ne le bana go se ne ntho o e dirang ngwaga ka moka like ke tše ding dilo tše di tlo go leadang gore o be ka gare ga di-problem tša go swana le tše wa nkwešiša. And then nako a tlogela sekolo malome le ile la le ka go bolela le ene? Ke ile ka leka go bolela le ene nako a tlogela sekolo. And then o rile ka nako ba go botsa sesuru ye sekolong? Ka nako a ba tsena sekolo ba dira grade 8, and then a e feitše le gona ka mola ka re grade o e feitše o e bušeletše and then o kgone o pasa. So gore o tlo kgona tsena go grade 9 until o feleletša. So a re mo gonna a re yena ko mogolo
so a ka se re a feitše grade and then a tla e bušeletša thaka tša ga di mo fetana ka mo di mo feta and then di be di tšwe ena sa le ka mo so ebile le nako ya gore a ka tsena sekolo e fetile so ke ga e re ena ko mogolo ka ra go thuto a ene mogolo le go ka tšona le mengwaga e mentši but se segolo ke gore o kgone go fetša then ena a re aowa nna nka sa kgona go ya sekolong ya ba gona a dirang a dropa nako go kwele ke na le bana ba bantšinyana matšetši a ba ba leng gona ka mola gae ba ileng gore be ba tlogetše sekolo ke dutše fase le bona ka ba bontšha gore bophelo bo jwang ka ba fa maele a mabotse gore bana boelang sekolong so bana bao ba tlile ba dula ka mola gae a batho a se ba tlile go no dula ka kua gae ba ya sekolong so ke ne le re busynyana ka foundation re leng busy ka yona like ke tlo thuša batho ba go swana le bosesi so re gare re a yaga ke ne nneta re le ka mo mafaratlhatlheng re sa tlo thušana le yona batho ba go swana le bosesi so ba hloka thušo ntwa mathomo sesi o hloka thušo ya rena mangaka a setšo ya bobedi o hloka counseling ya boraro sesi o hloka gore le yena a tsebe gore ge re bolela le yena dilo tše re mmotšang tšona nka di latela ene a ka se tsoge a fodile solanka a dutše mola gae gore a loke santše a tloge a rwale bana ba ka moka a tla dule le rena kua gae nke re mo monitore re bone gore problem ya gage keng ka lebaka la o tla fetša swele o hlapa ka dipiriti o hlapa ka dipara o tlola mmele ka diparafene ga a ka re a tlotše mmele ka diparafene se go a feta motho a notelaetela tše a telaetelang tšona wa bona gore motho o tla tuka mmele o ka mokana ga ona yona yo ya o swele yone ke nngwe ya gona ya gore nakola le mo bekeng tšela ke ile ka mmotsa ka re ka re o šitše mo gongwe mo a ke no re be re mo šitše kerekeng ka ge le ena mme o a rileng wa leka then o tlo kgona se a ka se kgonang gore a ka kgona mothuša ka sona then ka mola ka re ka ge a mo fa ditaelo mme ola a se ke a hlakahlakantšha le tše dingwe ditaelo tša go tsena le ena a tšee fela se a mo fileng sona mme ola a šomiše sona so aowa ke re motho o nkwele but then ke a bona o tšwela pele o sa mixa ka tše dingwe ka re o se ka mixa ditaelo tše o di mixang ka tše dingwe dilo di ka se kgone berekwa mmerekwa tšona mo go wena problem ya go kgaetšedi ntwe ke e bonang mo go yena o kwa ka tokološi e mofa o tse re tokološi e kgona go go porofeta tokološi e kgona go go fa ditaelo tokološi e kgona go go riša ditsela tše di rong tokološi e kgona go go tsentšha ka gare ga lerato le e se lona tokološi e kgona go go botša gore bona batho ba geno ba go botše selo wena thietša nna e di dire lengeloi e se lengeloi e go fa diporofeto tša maaka e go fa ditoro tša maaka o di latelela o bona batho ba geno o ka re ke baloi ba gago so tokološi e kotsi kudu-kudu gobane tokološi ba e dira ka moya wa motho wa robetšeng wa thebotšeng o e leng gore ga a robala gabotse so ge re dila le tokološi re dila le moya o sengwa loka ka lentšu le lengwe ba bang ba lebitša sepoko so re dila le dilo tše e leng gore no di bolela le motho wena ga o di bone mara motho yena a le moo wa di bona cause wa mmona gore o sesia le sonto mathomo ke ngwana le kgarebe o e leng gore nke ba sa le ka gae a ekwa maele a makoti a ekwa maele ya boabutiaga so o nyakile stena a bereke o tlo se kgona buang stena sa bereke ke ya mathomo ya bobedi kore sesi bana ba gage o ba ruta eng ka gore bana ba le ba tsena ka gare ga bothata and wa bona ngwana ga a ka tseba gore mama o dula leo go sa tseba gore mama o dula leo le go lle ga gešo ke ka mo go sa ga gešo ke kae o ne mahlatse o kry-ile baagelwane ba e leng gore go njalo ka gare ga bona ba morata ba monyaketse thušo gore a tle mo and then o tlo kry-a thušo mara fela potšišo ke gore na metsi ya e hlehlang ye ka mokana ga yona o tlo e hlehla go fitlhaneng mola e le gore nto a sepela le yone e ka no mmotša re bona ka mo robetšeng se ka tlo sa robala le golle batho ba go tshwenya ba go riangeng tokološi e ka no ba e le ya bona so tokološi nto e santseng o e tseba ka yona sesi la mathomo e ne seporofeto and e kgona e go tloša go batho ba e leng gore ba tlo go thuša and e kgona go go botša gore bona wena mo tsamaya o tšee bana ba o tsamaya e go iša dipolekeng tše di rong o tlo feleletša e le gore o dutše le banna ba ka mokana ga bona and o tlo fetša o bajo ene bana ba gago ba ka se tsene sekolo cause o tlo tsena sekolo jwang a dula ka mo go sasa ngwana o dula ka mo go sasa ngwana o dula ka mo sasa ngwana o dula ka mo wa ikwešiša nto ke e bolelang sese go ntšwa le wena le monna gago le lwene and then ola o ile ku ge le ena le separate bana ba le reng ka bona ene o sa le monyane sese mo bophelong o se ka tsoga wa lahlela toulo wa tepotša re go ka se tsogo o lokile solanka o sa phela ebile o sa ne matsogo o sa feleletše bonkwa
ska tsoga mo bophelong wa latlhela nto ba reng ke toulo mo bophelong lwela bophelo ba gago if bo nyaka go ba something lwela go fitlhelela o fitlha mo o yang gona ska dumela go busha ke baloya wa tshisha ke bona mo lefaseng ilwa le bona meboya eo ga itloge mo go wena ene go bona go le boima se simama gago o robetse ya tseba dilo tse ka moka bona ya kwa o ye go bolela le mmago o mmotse dilolo tsa gago ka mokana ga tsona ene o ska tsoga o te phetetse ditaelo because o te phathela ditaelo mo e leng gore wena ka boena ga o kgone go ka profita wa bona gore problem e kae so dilo tse o tlolang ka tsona di bolaya skin di go batla skin sa gago o tlo re go etla gore na o re go thushe re tlo palla go go thusha because skin sa gago se ya go bana parafina se ntwa go tlola mmele gona mo ke putsho ke butsa gore o ka re o itlotse ngwana a bapala ka Manchester mo wa swa o tlo re ke boloi ene ye ngwe putsho nna ke nyakang go butsisa ona ka gore o tsena kereke sale o ya nela mafello kereke go ba dia go ganetša lo tse o ya kereke and then go o ile ditaba tse o ile wa di tšea wa di fa baruti so gone jale o ne nako e kae o sa tlosa robala ku steneng o robala malapeng a batho ke ne kgwedi tse kae tse pedi gore and then mpotse o ja eng ka ra o bereke ke phela ka tšhelete a bana bake so bana ba bona ba tlo jang ge wena o phela ka tšhelete a bona wa tseba sesi a go go botse ngwana gešo mo re bophelong mang kapa mang wa legata lesuka la phoso o sa legate ka bo wena o legata ka lebaka la gore batho ba go dirile number 1 wena bophelo ba gago bo senyegile ge go thoma go fihla dilo tša marato mo bophelong ba gago gobane ka nako go thoma go fihla dilo tša marato go fihla nako ya gore se ka tlosa thietša bageno o thietse di-boyfriend ge di bolela and then o sa lebelele gore ke tse ka morago ga gore nto ke e dire ke ne bophelo go sasa lebelela sekolo se padile number 1 number 2 o lekile lenyalo la mathomo le padile o ne motse o padile o lekile go dula ga geno go padile o dula metseng ya batho go apala o ya kae wa tsere tokološe e tlo fetse ya go botsa gore tepolai yona ke a dumela cause vele be ke šetše ke naganne tsona lo tša mogutong then go fetse o tepolaya wa kae ke tsebe wena o nagana gore ka fase ga mobu mo ba khupetšang motho go le bophelo go feta mo wena go mba le kgonang go sepela so ga ke tsebe ke rela re wena go nagana eno nagana ga botse busha bo wena o nagana gore bophelo ba ka gare ga mobu mo gono ba mfa o khona ile wena o nnoši le bophelo bo bo bulegileng o kgonang go sepela o bona o ka re bophelo bo kae bophelo ke bophelo ga itsedi yaka o ga botse mara ke shapo o sho o tloga o le ga botse o a tikwešiša fela nkane go ne lelo tše di mara o no palela ko go no di araba tše di sempolonyana so sesiwe bophelo bo e le go gore bo ka fase ga mobu le bo bo bona mo o bona bophelo bo le kae wena ke bo bonang and then o wa go nyakang ka kwa fase ga mobu o nagana re ngwana ga gwa ya go lebella o le mmaga ba go khupetse o fila jwa gona go tepolaya o lokisitseng mo bophelong ba bana ba gago ke eng e o e lokisitseng e tlabe se gona go tepolaya a se solution ke go oketša mathata godimo ga bana ba gago ene go tepolaya ke go bakela bana trauma ene go tepolaya ke go bakela bo abutiago gore bana ba le batla ba ba botsiše dipotšišo tše ba tlo palelang ko go di araba so mo bophelong ga go etla mathata option ya go tepolaya o se ka tsoga o e kgethile a gone bophelo ka fase ga mobu ka fase ga mobu a gone bophelo gobaneng wa go ja ke dilo tše re tšhabane go di bolela mo moyeng ge ba swa ka moka ba e ba le mathata motho mo le mongwe rena ke ya go tepolaya o tepolaya o ya kae o tepolaya o lokisitseng se se bona wena o a go phela bophelo bo badimo ba geno ba go tlišetšeng mo gore wena o tlo bophela basadi ba bang ba ile ba nyaka go ba le masea ka nako magekolo a šegofatša ka wena ba ile ba pallo so dira nto o itletšeng mo e bonale mo lefaseng
tlogela go bapala ka nako e badimo ba go fileng yona tlogela go bapala ka yona re tlo go thuša mara re nyaka gore le wena ka bo wena nko be le nnete ene re re ge re bolela le wena nke re re ge re bolela le wena gore thietše nto ke tlo kgopelang malome ka kapašing ke kgopela batheeletši ba motse gore ke na le nthwelang ke na le foundation ko gae e bereka so e thuša batho ba go swana le bosesi ke tlo tšea bana ba sesi ke tlo tšea sesi ke ya go dula le yena gae se ke se kgopelang ke gore re kgopela gore ba ba ka kgonang go rekela batho ba go swana le bosesi diaparo dijo dilo tše ka moka like tše di tla beng di hlokagala mo mmeleng wa go swana le bosesi ba ba thuše ba ne le di-business ba go swana le gore ba nyaka go donata mesamelwana basadi ba re thuše ke na le account ye re e botšeng ye e leng gore ke ya go bereka ka foundation a rena tlo tša baroka nthwelang foundation re tlo lefa yona ke yona e nnoši e leng gore go tsena tšhelete o ka moo e ne le batho ba ba e monitorang mara kudu ke duma gore motho a tla swere packete le go ka ba dieta tša sekolo o ka ba o swere gempe neng kapa neng ba gešo ba ba nyakang go donate a re thušeng batho ba go swana le bosesi ke na le yona ke gapeletšegile go e bula and then ke e tlo thuša batho ba go swana le bosesi ba e leng gore ba no tsamaya le mo wena sesi go sa o paka dipeke dilo tša bana ba sekolo ba ne mengwaga mekae wa mathomo na le 3 years o mongwe se monyane bona bana ba santse o tle le bona ku ke kgopela malome ka kapa di-social worker ke hloka thušo ya di-social worker re hloka thušo kore ra e hloka ba gešo re hloka thušo ya ma-social worker bana ba re ne le bona ba hloka counseling e serious so re kgopela gore ma-social worker ba ba theeleditšeng banna re thušeng ge e le gore mola ga matlala gone ma-social worker a berekang re kgopela gore bana le re thušeng le berekeng le rena gobane mathata a šia baakwa re bolela ka nto ba e kwang so re kgopela gore banna ba ba ka kgonang nke ba thuše batho ba re kgopela gore ge e le gore go na le di-doctor ba e leng gore ba nyaka go no neela ka go no tla go fela ba bona balwetši kua nke ba no tla ba lebelele balwetši ba mmere kwa rena malome ka kapa o re ne le ona ka mola e ba o montši e meng e nyaka di-lawyera kore go tseba gore lawyera o nyaka go volunteera o berekele rena se re le baga moremi di-caseng tše dingwe e tla o bonane le rena re thušaneng mathata go swana le ya go swana le se ga le so ke santše re tšea bana ba le ba gage re nyake go tseba gore go ria go tsamaega buang ka bana ba karata tša bana ba le di gona goba o di išitše mašoniseng a ke ditirelo tša mašonisa a o di dire okay abuti o ka re o tswile ya a ke tsebe malome ka kapa o ka no tsena wa fa maele ra fa le batheeletši nako ra kwa gore go berekega jwa mokgwantse ke bolediša ke lebaka la gore go ba le batho ba bantšhi ba tla ka kua gae ba tla go kgopela tšhelete ngaka moremi a fe batho tšhelete a ke bereke ka go fa batho tšhelete ke bereka ka go thuša ditšhuana not go fa batho tšhelete so nto go kuša bohloko motho o tla ka mola go kgopela tšhelete o re ane sešebo go sa mmona swere ebile after seno o tswa mo o swere lebotlelo o ano so a ke sa fa motho tšhelete ke rela re le batho ba tsebe gore a ke fane ka tšhelete tšhelete ka mola ke aga moremi e ne le batho ba e managang e thuša ditšhuana so ge motho a itle ka mola a ne bothata e tla gore ke kgopela bopi and then ba e le go gore ba bereka mola tabeng ya go thuša ba tlo go thuša ka mokgwa ba ka gona not gore motho a kgopele tšhelete a fetša e gonwa and then ngwane o mongwe ka mola a hloka dieta ngwane o mongwe a hloka jesi ke marega gone jwana ka nnete prof ya so o ka mo fa maele and then re kgone go founa malome kaka ke nagana gore re ka ya batheeletšeng nomorong ya 01311004006 01311004007 goba letlakaleng la whatsapp line ya rena ya 0645827771 mcrs mo moyeng dumela mcrs professor kunjani baba mahlangu njani ngiba ukuthi uthuma abantu bakho bayenga kuma-police station kune-victim empowerment program yama-social worker police then kumakliniki baye nakhona then kulama-victim empowerment ama-social worker awawani we-province ya ngizoyenza njalo baba mahlangu and then godi
amakhathi wabantwana bayawamishiza basela ngawutshwala then baye ekhotho uye ekhotho uthumela abo bekhotho then ngizokuklarifyela bona ngizokubhalela ilist mina around and then clarification uhelebha abantwana abo bathathe bohlala lo sesilomthatha ohlala kuwe lapho baye esikolweni abantu abo naye ya ngizwenza njalo baba Mahlangu ngathokoza kakhulu ukuthi ungisendele ilist le ngizoyifollowa abomama laba bazokhona ukuthi bathole incedo ya ngizokudraftela yona or uyekhotho bazokudraftela yona ngiyabonga baba Mahlangu ngiyathokoza thank you 013 11004007 metsotso ke masomepedi fela go ikela go ere ya lesomepedi re ya lenaneo la masa a tseleng leo le tla go wena ka lentšho a la kgale vene magopa wa tlang go tsamaya le wena go fitlha ka ere ya boraro 01311004060 ba di WhatsApp shiba ka mo a wo re hai wo ura hai all right nkore ke le ke go lokisha se sengwenyana fa khaitsedi yaka mathata a gago a tlo loka kapa a lokile ke re jwalo ke kgopela gore o thushe ba ga moremi gore le wena o thushege ba ga moremi ba ske ba go thusha wena o sa di thushi a kere emsere so mo moyeng dumela ntate ka pa thobe moshate le kae re gona ra lena wa rra rona le bolela le letlhono lo mokhala ra go amogela la tseba be ke kgopela motlhomong le ka dira jwang jwale ka ntate Mahlangu a fetša bolela monyakele di-social worker ba ka di kry-a ko clinic or ko police station right yeah ge ba seno kry-a di-social worker ka gore ke a bona gore sesuo o na ditlhong mongwe wa bolele nete o na ditlhong tša o ntšha ditaba ka moka ka gore mo re community radio and ge o nyaka thušo ntšha dilo tše di tshwenyang ka moka professor wa tseba gore tše di lebane nna tše di lebane ba tše di lebane ma a thušane le batho ba uwe ba kgone go foša sese ge a sa bole dilo ka moka a ja ke ditlhong o nyaka go fola jwa ka nnete a kere a ha ya o tloa kore a tloya a tle mo go tlo nyaka thušo so a nyaka thušo a bolele dilo ka moka then di-social worker tšela di tlo ba le yena di tlo bolele le yena ka gore ge ke lebeletše e le mmotšiša ka taba ya step father a tšwa beogo o na le ntongwe e diralang ka mo morago ye le gore yena wa e tseba gore bile a dirala mara motho o mongwe ka no ba na le ditlhong tša o e bolela mo community radio le a bona so le nngwe le ane ya ntate moremi a mmotša gore a ye sekolong ke nto e botse kudu-kudu ge motho wa o rata o tlo botša ka bokamoso ba gago ene sekolo a se go lelwe a ne jwa le nna next year I'm turning 50 but ke sa sekolong wow gore tshwantse le yena a tsebe gore sekolo a se fele and ke gopola tša le leng ke sa legala sebakanyana sa ko moraonyana ke tsena sekolo bona le teacher o ngwe bere e tsena e re girls remember 7 B's ya re books before boys because boys bring babies wa understand nto yo then ge sesuwe ka gore šiwe ya di 7 B's morobile o palang gore a ye apet ka mo go profa moditšeng ka ona seno ya apet a tlo dia auxiliary ya ntwa 6 months then a kry certificate sa auxiliary a o fa balwetse ko sekolong a fa balwetse ko dispensary kwa ditlhare then namile wa šomela bana ba gae banna ona mo ba ka moja ba tlo mmotša maaka today ba mmotša maaka go sasa ba mmotša maaka ka lela latelang se bona ba senyakang ke se o na le bana what more does she want ka gore o na le bana a lebelele future gae le nto gae ande ke kgopela gore sese a seka a fitlha tše dingwe a bolele tše dingwe jale ka gore ke bona gore o na le ditlhong mo radiong monyakeleng social worker di tlo mmotša o na le ntho e nngwe e le gore yena wa e tseba gore e diraetseng le obane motlhomo re ka se mo naanele re ka se mo gapeletše re a re o diraetse se le se nkane le mmotšiša ka motho a tlala meogo ka matlhong la e bona o kwagetšwa
ka mokgwane nga be boroko prof Tobe re leboga kudu maela le napa maloba ke rile la re le tla nyaka dinamba tse la re bolela ka bala ba pathology ke le founela ka morago a le sa tshwara phone a go ne bothata wa rra le ntshwarele pa re a leboga a ona bothata o tla loka thank you 013110004060407 sealemoya ke mutse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96 number 3 FM kgaitsedi ya ka ke be ke sa go botša gore ba ga moremi ba tlo go thuša marakgomo go tsošwa ye e itekang go ne le mekgwa e mengwe le kgone le o swantše o e hlobole and then o be transparent and then gore ba ga moremi ba kgone gore ge ba go thuša ba go thuše godimo ga thušo ye le wena o tephang yona kua ga moremi a se ka lesogana ke tla o bona kore ke masogana a balwetši ke masogana a bomakgolo kore ke masogana ba tlileng go hlola kore ke masoganeng kua jwale go o ka fitlha kua wa tetebala gore na o etšeng tlabe re swere meeting gape re bolela ka wena re se ka taba ya marato kua mola o ile kua ka taba ya pholo so a re iše kgaka ditshelong ge o fitlha kua o te tshwara jwale ka molwetši wa fa ba ga moremi sebaka ba go thuša wa ba thieletša ge ba re dira so wa dira ge ba re dira so wa dira wa hlobola boikgogomošo wa hlobola makoko ga a le gona wa hlobola dilo tše e leng gore di tlo palliša ba ga moremi gore ba go thuša a kere ngwanešo ene o tsebe gore bophelo ke ba gago o sa lo monnyane kudu mo e leng gore ge e ka ba modimo o go file 8 years ya bophelo go ra gore pele kgolo e sa le mo o yang gona ka bophelo you still young beautiful dilo tše di tlo no go tlogela tabeng ya sekolo a ba go lahletše ba go botša nnete ke a tseba gore ka kgopolong ya gago go ne nako ngwe o ne le gore ke le o mogolo so aowa nna batho ba tlo reng ka nna ke nyaka go bereka o ka no bereka go ne bothata mara potšišo ko gore mmereko o berekang kapa mo wena o nyakang go bereka gona go swaretše future na go swaretše bana ba gago future na so nna ke no go lakaletša mahlatse le mahlogonolo le ba ga moremi ke re modimo le badimo ba ga bona ba ba thuše ba kgone go thuša ka mokgwa ba hlong ba thuša ba bangwe o tlo thušega ngwanešo dipolelo e tlo no ba dipolelo go sasa ba tla ba bolela ka wena ba botšišana ka wena di tsene ka mo di tšwe ka mo and then o apare diokgotlapo o lebelele ga moremi fela mo e leng gore thušo ya gago e tla tšwa gona and re leboga ge o senke o nyatša ba ba go eleditšeng gore tsamaya pitšeng tše kgolo wa ba fa tsebe wa ba theeletša ke mo o hweditšeng thušo gona re a leboga prof ke rata go leboga nna malome ka kapa lebaka la gore ke leboge shili se ke batho ba bantšhi kudu mo lefaseng ba tshwenyang ke tokološi ke challenge serious kudu gore rena batho ba go phethela batho ditaele e nyaka ga o e phethela kore like o lokolle pelo ka nnete se se nkgahlileng ke abuti ya gago ne le thego fo wena too much and then ke kwešiša gabotse gore a re tlo sokola go bereka fela se nna ke nyakang go go botša kgaetšedi yaka ke ya go nyakela di-psychology ke ya go nyakela tšona tše di go tshwenyang tše ka moka re tlo di tloša tše di tshwenyang bana ka moka re tlo di tloša and then re ya go lebelela le mmago gore o robetše jwang and then re ya go dula fase le abuti ke kwešiša gore tše dintša dilo no ba o tšhaba gore botša tšona mo and then mantšu wa mogala bo a go botšang ona ke gore ke ne problem ya gore batho ge ba fihla ka molagae ba misbehavior ba dira ka mokgwa bona ba nyakang ka gona and then go ne batho ba bangwe ba nyake go kgaliwa and then ka kua gae go tsena mamoremi gona mogakolo wa gešo gona and then ga o ne le mathata ka gae o kgona go bolela ka mokgwa o bolelang ka gona and then wa kgona go ka thušega and then ga o nyaka tše dingwe tše e leng gore ke tša sekgowa re tla bolela le mamoremi o bobedi o tla go thuša kudu ka tša sekgowa
then diporofeto tša go swana le tše di go tshwenyang tša sekereke o gona mokgekolo ka mola mamogolo wa bana o tla go thuša ka taba ya dilo tša kereke. Nna ke tla tsena mo tabeng ya ditokološi tše di go tshwenyang tše e leng gore di go fa bothata akere. Taba kgolo ya gago kgaetšedi ya kaši ke kgopela go e tla gae go sasa o ye go phasa badimo ba geno o ba botse gore ke ya ga Moremi gomme kua ga Moremi ke yang ke kgopela gore le ye le nna le mphe maatla taelo nngwe le nngwe ke e phethang le nthuše ke fole gobane nna se se ompona ke leswa ke ne maatla a go feta badimo ba bolena maatla a ne le badimo ba bolena ge a ka gahlana le rena and then ra kgona go bona gore le thuša jwang. So o tlo tla gae go sasa kgaetšedi o tla no re tlela le diaparo tša gago tša go tšhentšha ke tlo go fa batho ba bomme and then o tlo dula le bona o phethe ditaelo dilo di bja gabotse mo go neng batho ba bantši go na le mokgwa wa gore ba bang ba no tšea dilo ka mokgwa bona ba nyakang so wena tsebante o itletše then ge ile gore gone wa go tshwenyang reporta basadi ba gona bomme ba gona ka mola then ba tlo go thuša akere. So a ke leboge gore o tlile mo ke dipolelo di tlo no ba gona di swanetše di be gona gobane se se go tshwenyang se tshwenya batho ba bantši ba ba leng gae akere. So ke tlo go thuša malome ka kapa a ke leboge batheeletši ba bogedi golela kgausu banna ba ga borena ba metšhini ba kgonne go kalokana gore dilo di kgone go loka di ba gabotse ke leboga thata magageshu di-product di gona di fihlile ke a kgopela gore le di ordeng ka mogole ka kgonang because a di tlo dula sebaka and then ke gare re sa ria tše dingwe tšela re di odile maloba bontši ba batho ba di kereile mo re binang gona ke tlo leka ka maatla gore re tle le di-product gona batho ba kgone go di kry-a ka bogausi ba kgone go fola ba be gabotse. So go sasa ke letšatši la go ya nokeng go sasa ke ya nokeng ke kgopela gore balwetši ba batlang ba tsebe gore ngaka ka 11 wa tšwa ngaka wa go phetha tša noka gobane re ne matšatšinyana ba gešo re sa ye nokeng ebile batho ba thoma go complaina mathata ke a mantši a lefase le ga se a ema ke a kgopelo kgolo ke kgopela gore ba ba tsebang gore ba tloa nokeng ba tsogele fro. Dinomoro tša ga Moremi ke 079 170 9862 079 170 9862 or le ka founela 060 9590303 060 9590303 ke kgopela re ba ba founela number ya 060 9590303 ba bookang ke kgopela re ba gešo le fihle mforogo ka gae le fihle mforogo ka gae ene ye nngwe ke kgopelang ka yona šiona go tseba re robetse o ne le emergency ka gae wa bona gore motho o wa pallo tlogelang go motliša ka gae lata o kry le fihliša emergency ya rena kua ka bo ma 3-4 le be le dutse le yena go tloga forogo re ba le problem ya gore ge re fihla re kry-a bolwetse šetse bogodile e re ge o bona molwetse ya go tlaba ka yona nako ye molwetse ya go tlaba mmotse o motšiše gore na re tle re kgone go go thuša o be gabotse letlakala la rena la Facebook ke lona la Dr. Moremi ke lebogile kudu ba gešo go boledišana le lena malome ka kapa ka gore yalo ke a leboga moroka metsi a pula gore mošate right motheletši wa motse community radio ke a leboga moroka ke a leboga motheletši ke a leboga molli wa rena wa letšatši la lekgono re a leboga Moremi crew ka gore yalo nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pusher man ke tšwele twede o setšo sa ba perisi